vjerodostojnosti snimka. 17. juna naredne godine u našoj zemlji gasi se analogno emitovanje programa. Proces digitalizacije treba hitno provesti, a na to ukazuje i Regulatorna agencija za komunikacije. Zadaća je to koju moraju ispuniti Savjet ministara, javni emiteri, ali i komercijalni mediji. U protivnom, Bosna i Hercegovina će ostati u medijskom mraku. Nakon 17. juna, kada se gasi analogni signal, ogroman dio naše države, odnosno ogroman dio građana će ostati bez analognog pokrivanja, a time i u nekakvom, uslovno rečeno, televizijskom mraku. Spriječiti medijski mrak jedino je moguće ukoliko se proces digitalizacije provede za pola godine. No posao moraju uraditi javni RTV servisi i komercijalne TV stanice koje program emitiraju zemaljskim putem, ali najvećim dijelom Vijeće ministara, poručuju iz zraka i konstatuju. Očekuje nas u potpunosti gašenje televizijskog emitovanja. Ono što će ostati od televizijskog signala u Bosni i Hercegovini, ukoliko stvarno ne krenemo ubrzanim procesom digitalizacije, imat ćemo samo slučajno na televizijski signal na pojedinim lokacijama. Regulator stoga upozorava sporost provođenja digitalizacije političke prirode. Mislim da je ovo isključivo političko pitanje i najodgovorniji za politike komunikacija u svakom aspektu je Savjet ministara Bosne i Hercegovine. I dok regulator optužuje ministarsko vijeće, odatle i glas da ponajviše krivice za neurađenost nosi Radio-televizija Republike Srpske, jer izvođačima radova nije dozvolila instalaciju digitalne opreme na svom području. Evo imamo prvu fazu. Prva faza je govorena. Prva faza su hedgendi postavljeni u Mostaru i Sarajevu, ali još nije postavljeno u Banja Luci, a govoreno je. Znači, treba se vidjeti zbog čega ne može da se postavi u Banja Luci. Zakonski vlasnik opreme je kupac opreme, a to je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, drugim riječima država. Njena sudbina zavisi od projekta formiranja korporacije koja će biti u tehnološkom razvoju. A korporacija znači jednaka distribucija digitalnog signala za sva tri javna emitera kada postanu mrežni operatori. To je zapravo tačka na i u procesu digitalizacije. No do završetka posla ostalo je 6 mjeseci. Vrijeme otkucava, jer će ukoliko proces digitalizacije ne bude gotov 17. juna 2015. godine u ponoć, BiH medijsko tlo ostati u medijskom mraku. U Zavičajnom muzeju Visoko svečano su otvoreni 11